Kulngakwa hat payaningde Fajenduna Tamliba Kulngakwa Taruk condition amata yauduna Tadorokadabade Haina, Tawal Maikei Ima Ibil Singna Paumi Singo Unabada Pondokre, Lamtai Kuno the Kuki militants Singna Maitegi Yum Ama Bom Sinjinaduna Thugainkhre, Ziribam the CDO Sing helicopter the Pusila Kre, Ziribam district Tongan Mapamkaya the Kuki terrorists in Nomayama the Bom Kap Sinduna Landanava, Landavagaloinana, Bom Pumduna Yum Thugaibagi Tabaksa Tarakagi Manungjana, Narang Tilpung Animakaram Tava Matamda, Ziribam district Borobekra Division की मनुंग दलाइबा से कियम अमा कुकी मिलिटेंट सिंगना बॉम्ब फिट तौदुना पोखाई हंदुना थुगाइख्रे लोइनन जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट शांतिपुरक नबगी पांदम अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग थाजिनबगी मनुंग चन्ना ngarang मणिपुर पुलिस के CDO पर्सेंट कया पुसिलखरे हाइरे पाउसे एसिदा थौतोक थोफमदगी पंगबा पाउगे मतुंगिनदि बॉम्ब फिट तौदुना पोखाई हनखिबा युम असे लमताई खुनौ दलाइबा सोइबम राजेन कौबा मियोय अमगे सेकना साबा युमने लमताई खुनौ हाइरेबा मफम असे कुकी मिलिटेंट सिंगना यामना तोइना नोंमय अमदि बॉम्ब कापसिंदुना लंदारक मफम ओइबना मी अमा लेबंगमदना ahangba yum oina leibani masi khudong chaba lauduna lamtai khunauda leiba yum thadokna chanakraba meitei singi yumsing mathang thugaina bagi khongjang ase sangsilakpani haide yum thugai bagi pau si tabadagi panthaba leitana jiribam district ki police kangbu sing thudok thokpham da sangsinkhre haide yamna ngaglibadi lamtai khunau area da central force ki kangbu kaya amasu leiribani makoi leina matau karamna kuki militant singna bom pokai handuna yum thugai bangamlibano haibase ohang ama oire amarom da jiribam district ta manipur lenga na santi thamna bagi lokhalop tabok manung channa ahenba security force thajenba hokre ngarang dagi helicopter tangkal anirak thokna manipur police ke commando personnel se umudra ga taret pusin kre masida natana makha taba security force pusinna bagi khongthang singsu lokhot kani haire non local ani kaplam le ngarang numidang waram pung manga makharom tabada kaksing police station konba kaksing kera panchayat office manak ta sakang daba singna non local ani kaplam le haire sakang daba singna kaplam leba non local ani adu mafam adu da laikhan nabang amdana laikidre haire thogdo adu ga mari leinana case ama lokhotuna थिजनबा हौक्रे हाइदे मोरे द बॉर्डर फेंसिंग थबक हौक्रे इंडिया गवर्नमेंट पाइखलप प्रोजेक्ट सेबक की मखादा इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबा अनिगी ngमखै संबल खाबगी थबक मणिपुर की सरुकता टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मोरेदा थबक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हौक्रे ममांग सही 2023 की मे अहुमदगी मणिपुर इरांग थोरकपदगी सेंटर ना इंडिया अमसुंग म्यांमार अनिगी मरकता ngमखै संबल खाबगी थबक हौनबा सेंटर गवर्नमेंट ना थबक लोखलखिबने युमथंगनबा लेबाक म्यांमार दगी नोंमै अमदि द्रग ललोनबा अमदि आइन काइन मिटोप संगसिलक थिंगनबा सेंटर ना ngमखै संबल खाबगी थबक सथनबा वारेब लौखिबने ngमखै संबल खाबगी थबक हौद्रङै मांगोइना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल डिमार्केशन की लाइन का हेंदना संबल खानब थौरंग पाइखत की हाइरे चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट थारंबा पोपी लम एकर 5.7 यानथतुना मांगनख्रे चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट मनुंगचना लैबा थिंगहांगजांग एरिया दा थारंबा पोपी लम एकर 5.7 nganang मणिपुर पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदि आसाम राइफल की अपुनबा कंबाइन टीम अमना यानथतुना मांगनखिबगा लोइनाना पोपी एसिबो थाबदा चेनबा मियोइसिंग फगतनबा FIR अमसु रेजिस्टर तौक्रे हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम न थादरक पुसेरल मन खंगलगले